permite centrarse en lo que realmente importa, que es la mejora del rendimiento de los estudiantes. Oh, there's a crazy little shack beyond the tracks, and everybody calls it the Sugar Shack. Well, it's just a coffee house and it's made out of espresso coffee. La plataforma és una finestra on el professor i l'alumne comparteixen un espai de treball i allà s'intercanvien la feina a fer. Ajudeu-me, sisplau, s'ha perdut un nen a l'expo didàctica. Ajudeu-me, si el veieu, em dieu alguna cosa.